Kadom don marlitu pasipini nelina tumhara ka prek lamarjan leiwani kali setame isi awareness athi people ma plodang teli tum non malom social media long jumput khangyang lo kali kalang RVR a sitame labang so phangkodong la so phangkodong kali phanda phangkodong lo kalang phanda phangkodong lo komani mang hudia da bang towar mang hudia da bang phanda phangkodong lo mane kang hu ge bang bang phanda phangkodong lo mate a mane towar dam freedom pro phanda chi ne pinamun ni thamno te phangkodong lo labang so phangkodong jumput khangyang loi litum thek bonong lo asam police pen sitame notice issue pon elo je pache thang tab ripu setame liar leng thum arju sidek the pache thang bom la social media or thek lo Facebook or thek lo pomat kan lik kalang munit thek lok lo kang te post so phang ko dong po la sila bang so pathak sineli awareness bang ke si pi poning tum la si ili tum thek lok aling bang ke la sona bang ke pache thang nang ne pache tak nang ni akunang li tum fake je munit phanjong si thek long plo tang te police phan inform mon a hok lo tema Police upon inform sitame alang tum ritarli po yong se approve ave pong dalang tum low plot po wai phit sitame ri tumari deng long ave la hai ke komane tum ke comment song pidunye ha theng bo mon tong hayat non tong ho puji komane toy kai bong rung khrai ke theng sitame video upload chok ji la sila hai bang ke li tum chere pik nang ji don tu kopia posine chere pik nang ji pupulo ma pong tenali tum sami 2018 kang thilang so incident ning dolang ma don tu ning dolang di hada visit a pen ni lot pal alang li tum kopilo ma upload ang tel labang so kang thilang so alang sun kilang namje phan selang tum dam lo pose po ama sike wang apor ke ingting rim lo sela bang so por hut pen nak ana tum social media long pache thang lo kai ta phang ko dong kali kalang da phang ko dong nona son thot lo kali kalang da phang ko dong kali kalang da phang ko dong video and poke share ke share muni tum kache pa phere tap labang so kache pa phere tap pe na jok sa phia bang ke hada rong so tum same mang hude lo phang ko dong lo bon ana jo por ke prek je muni po ma si hada ke kado ka vechera bren lo masya prana bang dam nang jui lo kipsum ke phuna matum lo pongte rong asor la pen ke komatum lo pongte karbiet tu hala bang suhut bang trokep sosia tum phan kenep pondolo police atum pinangan atum ke jokta dolo pinangan atum ke pini army sitame ahem are che thelong le pena athe people lo pongte mob lynching ke la ke si murder case lo la ke murder case opposite murder case lo pongte nang li jogi jokpo kali pong nang lin kan krip hoke hem kang sam dunang vek po kali pong nang kai arjon sem kang sami dunang polake murder case lo plo tang tening kan krip hoke ake kom nai lo la sitami nang li phanang lang ji nang li od nang li dur setame abisi ke nang li life sentence hada imprisonment life imprisonment la poson jo hem kang sam kai arjon dunang kok ta thek se pinyar ni same jok je pin atum sami dolang hem kiri kalang atum yong si hem kang sam jang chok lo mate jail jang chok lo pong te pilo ke sung ke a hem asoratum curi cha thaiwe ya thaiwe cholo chopo dam thap dam pru pinyar ni li tomar julong hala dak seta me pinan dum ka piso somar dum ta dam freedom dam pro dam jam lo po bang long ka don seta me dolo po se li tom pinan long berta long pon la hello dona tum plas ki sung ke ko malo pong te li kar biat tum nang lang abang awe nang rap abang we li phan ke athe pi pon ma plo dang te pinyar ni sta me li tum ke bang andar si dolang aposi li tuma bang ke kachere pen si donang ji pinyar ni li theklong ko mane bikhari phane theklok ta video and post po thang ko dong buji ko mane bang phu le to war mang hudiat arleng hijan chelo pani si ke arleng hian le to war mang hudiat se tamya lang phasa me thang ko dong ke tok caption ke tok chere piknei la bang so buthak itum police atum ben sitami non advancement notice issue lo setami pinyar ni li chuning ri atum ba han lo social media influencer la pen ke media tum han sitami la bang so buthak awareness pitha non malom jum put khangyang lo laki media tum sitame dak pinangan ke penedo responsibility do pacetak bang ke jela ke cobai polam bang piniar ni social media long ke puwak lo bang te kai tala so phangko dong lo la sila hai ke la ke mokisung ji ke la ke nangli la pen nili lo dona tum rong li rong sor lo ili tum han ke advocate tong ka churi don thegima mate ko pima court tong ka helap thegima ili ke thang ta thek the ye ceplang ko ke aro kaddu ka vechera brinden po ceplang det po kisung ji ke mo hematum lo lahen lo dona tum sinang li tum lak ke sera bang chere chatha nang li tum kali kalang sitame la phang ko dong ka amena bang peni veri nang li tum kang hu pute kang hu lo kali pute mani mang hudet te mang hudel lo nang li tum lak ke police afansi inform nang po police number do ako nang li tum yong si chepari deng aji bulo tang te toneli ke awareness nang pilo nang li tum chepari deng o se tami mo kisung ke phoi ke li arleng tum ko ma jok ta lada ke nang rab dunun e don tum arleng ke the tum ta nang rab dunun e li tum arleng kar biang lo arleng the um tha a the people lo pong te la ke lada ke pran kar mu dalam mang jui
la senang li tum la kai bong ot krai po mania phanta to war ke mang hu bang han nep check po photo ena red la pusona bang ke chuma thari lagle na li tum self defense po bangala beleg lam lo nang li hem senang ke attack ma se self defense hala le beleg lam lo sitamina le tum to war thek lokaling ke na li tum photo video ena ma se thang ko dong po pache thang ta bri mo nang kata lip ji thuke la ke komat mala la bang su ke post atum pen ang ton lo la ke charning ron po la ke nang ke nep lo dang te lahen lo dona thum asili tum la bange chere nang ni lihen pen lahen lo awareness atheli tum ki sung ta ke photang lo la bang so phang ko dong men pen kang thilang so long ke piniar ni sta mi hada tum ki sung bang bong se dolang tang te nang li tum arjulong tong karjulong le det ma kachin dong kachin ne det ma mati ko pi ma lahen lo dona tum ni lihen pen thik pen ke na li tum phane pachini ponje bang ke kardom